Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan kuat. Syukur dan sukacita yang luar biasa pada malam hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam Lentera Malam episode 13 Agustus 2021. Bersyukur pada hari ini kita kembali dipertemukan dalam program Lentera Malam Jemaat Rantai Pao. Dan pada malam hari ini kita bersama-sama akan beribadah dan bersekutu melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Daud Kaluring dengan tema Allah mengasihi dengan kasih yang kekal. Apa kabar Pak Pendeta? Kabar baik. Iya, sukacita yang luar biasa ya. Amin. Sekalipun Amin. dalam pandemi COVID-19 pada malam saat ini kita masih tetap dalam keadaan sehat dan kuat. Amin. Iya, orang tua, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bersama-sama juga kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan saudari kita Jessica dan Melvin yang akan mengiringi kita dalam ibadah pada malam hari ini. Bagi saudara-saudara yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel YouTube Solidia Rantai Pao dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dalam episode Lentera Malam selanjutnya. Juga silakan dibagikan ke saudara-saudara kita yang lain agar semakin banyak saudara-saudara kita yang boleh menikmati ibadah sekalipun melalui virtual. Bagi orang tua serta saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan yang rindu untuk didoakan, boleh menyampaikan pokok doanya dalam komentar live saat ini atau juga dapat mengirim pokok doanya melalui hotline Solidia Rantai Pao di 0822 1000 1913. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tenangkan hati dan pikiran kita berfokus kepada Tuhan, kita bersama-sama beribadah. Sebelum itu kita mendengarkan pujian, Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan
rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Salama bongi lako mintu toma tuangku sia siulu solanasang tu dipakaboro lan sanganna puang Yesu Kristu. Lante kami nombanta mabongi totemo la si pasambayangan ki si pamatoto lan mamasena puang matua sola batu pira kombongan paarapuan tulan allo totemo marasan tumangi belanna na pembokoi temai toruan tomatua ambe indo toruan anak bati tu dipakaboro. Ia moto la tapasaka tu penanta untarima kada pak pakananna kada kaboro ludomai olo malakbi na puang matua. Tahe sengakna tula tapo matoto susimisa panampana puang to tumampata. Lamintingayo ki susimisa anak nakambaro indo na tun lako tomenda dianna susiduka ki totemo panampana ki puang matua latu tun ki mengkamoya dia olo malakbi na latabasa tu kadanna puang matua tapalaku kamatotoran tamasambayang. Ki pudi ki pakalabi komi puang ambek mamase lan kadatuan suruga lan mai te banua kabusungan tontong minai mak pasake sia mak pakaboro. Ki penombai komi opuang matua sola temesang silurangki tomangura. Sia toruan kombongami dioluongan banua pantan simisa. Tumpasa dia atuna tanga na umpenombai komi unala katahanan umpamadatu sangami. O puang ayo kaikan kuasa penamasalo mi. Langkan ni maarupa agan. Bak tu pira-pira temai paarapuan kombongan o puang tulan allo totemo tumangi. Pirang-pirang allo lenduna o puang matua sumarro teme taumi. Diona kami bokoranna teme ambe indo anak batu bati. Diona teme sakiramun. Mindara laki nai tutun o puang. Mindara laki nai mengkamoya. Kamu mana o puang, kamu mana puang. Inda mo kanila mengkamoya. Solat teme kombongami pak kadaikan opuang situru mama semi kaboro mi ki toro matana puang susimisa tomi pakaboro lansangan na puang ki puang Yesu ki masambayang haleluya amin. Kombongan malabi na puang matua
lata pasaka tu penanta untarima kada kaborokna. Kada mak pakilala, kada mak pakanana ludiomay puang to tumampata. Laku basalan Yeremia pasala 30 misa ang kabunga na sa lako ang kamak penapa na. Kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Tapasadia ite kadan na puang, tapasak ka ite kada kaborok na to tumampata. Lampakatana ki umpakanan na ki susimisa panampana. Naku atu kadan na puang matua, atu iya to kadan na puang. Ladadi na ka penomban na mintu paarapuan na Israel. Anna tau iya to may ladadi taungku. Nakua kadan na puang. Iya tu to tilendok dio may padang unapa kamaturu-turuan lan padang pangalaran. Iya mo tu to Israel ton namale lako inan kapelayoan na. Ia tu puang payan mo lako kaleku. Dio may inan mambela. Tongan na kukamaseiko si tuang pak kamase matontongan. Ia mo to kunaran ko kamasokanan. Laku bangunan ko sule, amu bendan sule, anak dara Israel. Lama abelo ko sule, siama dedek ganda-ganda. Amu tasu sola tomak marua-rua mak gelu. Ramporan dan nakada kaborok na puang matua. Kuparampo lako kita mintu solanasang. Lan batu pirang-pirang allo totemo. Te pura taboko siya lako allo iya te mabongi iya te. Lan te kombongan inderante pao. Batu pira-pira. Tema ito di pakaboro dolo mo. Untampe ki umpembokoy ki apa susit misa tomak patongan. Tontong ki lamentingayo lako olo malakbi na puang matua. Da dua piabaine malapuk. Disanga Niki Hamlin sola Abe Agustino. Iate pia malapuk iate da dua matira lari. Atlet dio may Selandia Baru tu Niki Hamlin. Na atlet dio may Amerika Serikat tu Abi Agustino. Ya tutunaan nate ton na tahun 2019 sang pulanan di Olimpiade Brasil Rio de Janeiro. Iate pia sola dua, sola batu pira-pira pelari, lari dio 5.000 meter. 5.000 meter nanay lari. Si lomba. Iato na lari mo, nalambi mo 3.200 meter. Si tumbo mi tulete na Niki Hamlin sola Abi Agustino, natobang sola dua. Mesayle mi tinde Niki Hamlin. Natira tinde Abi Agustino. Namatang satu. Lalari raka. Latoro raka. Yato natiroy tinde balinna. Uwalinna. Lalari mo. Patay na lari. Tak na lari tinde Niki Hamlin. Sule natiro tinde Abi Agustino. Naali tuliman na. Naambay
na panundui na pela. Na yatu solana maadondo, saya mo lako finish. Saya mo lako tampak na. Tayo na toro tindek pia sola dua. Lan kama paadiran na belan na iya tulete na tiperuarok ko tembo. Maagento-gento male lako finish. Iya ton na saya mo lako finish. Demi tangku tanay. Nako mapaadik ko miraka, nako mapaadik, bangke. Tulentek na. Nako apa pamiala lari. Nako belan na rampokan dete la umangkay te kalumingkangki, moingki mapaadik. Nako ami apa pagay mi lama aling kalari, rampin dete jopinis. Tayo memila patalo. Tayo mapalamiapa. Apa na kome bali. Tindek niki hamlin. Nakua iyatu kita tolino. Tangyaman na kapataloan tu tidaka. Iyatu kita tolino tangyaman da iyanan tu tadaka. Iya tu kita tolino tangyaman na kapataloan tu tadaka. Mangam itu tahu. Urangin aku na apa patu didaka. Nayari tu tadaka tapa abuda-budai kapataloan iyanan kasugiran. Yari ton nasilomba tu tahu. Lau sialai kapataloan. Apa ya tu pebalin na tindek pia lenduk kianggaan na. Nakwa tangyaman na kapataloan iyanan tu tadaka. Apa ya duka tu taanga tu kita tolino. Paranukan ni belan na mangkakan tobang. Apa mangkakan siangkaran. Mapaadikan apa siambekan rampoin dete. Tayang kisitampe. Iya mo to na pogau niki hamlin sola abi Agustino. Yang kimapaadi den taong pamondokan yang kitobang den taong nangkarangkan. Ya na tayong kimalolo maalingka den taong nambekan ni umpempatu itu inan. Makatampakan na. Siulu sola nasang tu dipakaborok lan puang Yesu Kristu. Ya tu niki hamlin sola abi Agustino tak na si puapa. Tak na misa tondok, tak na misa tongkonan, tak na siunu, tak na si sampu. Si tongan ninde ito butung wali sola dua. Isyalay kapataloan. Apa salah ko siambe, si pamatoto, si panundu, umpempati makatampakan na. Siulu sola nasang. Yake abi Agustino na ambe niki hamlin lumingkalan kamapaadiran. Sala ko rampol ako to inan na pempatui. Pekutana lako kita sola nasang. Aparatu na poga upuang matua. Puangta juru salamata lako kita panampana. Yate pekutana dia te kiangga latanandung susimisa tomak patongan. Apa tu napogau puang matua lako taun na. Apa tu napogau puang matua lako to Israel. Lan pak basanta. Naku atu puang matua makada. Tongan na ku kamaseiko. Situang pak kamase matontongan. Aku mengasihi engkau. Dengan kasih yang kekal. Maadin mikwa makada, maadin takwa makada, opan dita, marawa di tanga atu kada tu. Belan na yaton na pokade puang matote kada yate yatu to Israel, yatu taun na tulan kamasanangan. Tulan kamana-manan, tay apa mabanda, tay apa masusaw rampoy. Ya moton na marawa di tanga te kada yate pandita.
Sulu solanasang tu dipakaborok lan puang Yesus Kristus. Yate kada yate tonna pokadai puang matua lako Nabi Yeremia. Ya tuto Israel tangyalan kamana-manan. Tangyalan kamasanangan. Tangyalan kaokoran malaabi. Tangyalan kasundunan, tangyalan kaseboan. Tangia. Ya to napokadi pong matua tekada iyate. Ya tuto Israel lan kamapaadiran. Ya tuto Israel lan kamasusan kapua. Tuto Israel ton atu ya to. Umpanan itu tuto Israel dio Babel marasan di pokaunan. Dipali dio mitondokna. Naduli tau na kwe taemon napakaboro komi puangmi. Na tampe mo komi to tumampami. Umba mira tu puangmi. Tumisatuan te dio may usolang komi tasu ulan may Mesir. Usolang komi ulamban ni laut te barau umba mira. Tu puang iya to. Lendo masusah na tuto Israel untang nga iti dio na aagan iya to. Masusah. Tay apa na pebalian to Israel saba sule di pokaunan. Pararin na ditalo, dipalik lan may tondok na. Dio tondok tutomangkon taloy, dio Babel. Umbala di konta sere itu penan na to Israel untari mite kada iya tenakwa. Tongan na ku kamasay ko si tuang pa kamahase matontongan. Mabanda. Tekada iya tela natarhima to Israel. Yan na lama kada to Israel na koma kada pa kaboro umba susi tu lami pogau puang. Ditalokan parari, dipalikan lami tondokki, mangka dirondoni, diballa, tu banua kabusungan kini umpenombai komi, pa kaboro umba susi tu lami pogau lako kami. Maadin susi duka kita temo. Buda apa na pomagiang penaanta. Batu pira-pira paarapuan lan aagan kamasusan. Batu pira-pira paarapuan marasan tumangi. Tumangi tumisa Indo natampe to umpa kaboroi. Tumangi misa ambe na tampe tumpa kaboroi. Tumangi tomatua na pembokoy anak na. Tumangi bati na pembokoy tomaadadian na. Tang misa tang da dua Buddha. Apala ta kama kada kirampi te kada iya te. Sule ku kilalai Niki Hamlin sola Abi Agustino. Kumaya tutolino tangyaman na kamatotoran, tangyaman na kapatalohan, tangyaman na iyanan kasugiran tunadaka. Apa ya tuna anga tolino ketobang inaden unang karani, kebang kinaden untambay tubang kena, ketang paabelay na den untundui, iya mo to tunapogo upong matuala ko to Israel. Nene masusa tatarima, lan penanta. Nenek masusa tatarima lan tanga tolinota te kada iya te. Panakatupang matua, laku bangunang ko sule, amu bendan sule maaganda-aganda. Lan kaparanuan kasendean siya kasalamaran. May komisolan asang tatay manday te kada iya te. Marasang ki tumangi, mataku siya magiyang. Apa na ko puang kupa kaboro ko. Ya tupa kaboro na puang untaloy mintu kama takuranta siya kamagianganta. Taluming kamong patari te katuan belan na katuan iya te katuan na daranay puang matua. Katuan na pasake to tumampata siya katuan na panundu puang to tumampata. Amin.
Sungguh indah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus boleh terus memampukan kita untuk memahami dan mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa, dan bagi orang tua serta saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan yang rindu untuk didoakan, silahkan untuk menyampaikan pokok doanya melalui kolom komentar di live channel ini, dan bisa juga mengirim melalui hotline Solideo Rantepao di 0822 1000 1913. Dan sebelum bersama-sama kita berdoa, kita akan mendengarkan pujian Allah Peduli. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Soalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah
kombongan malabi na puang matua. Ia tu kalumingkan katuanta, biasa dadi tu kalumingkan ta, susiniki Hamlin, sola abe Agustino. Marasan sumalong usialay kapataloan anatobang. Apa tak na si tampe sola dua, siangkaran na siambe si pamatoto. Susidu ka matotuto Israel. Mapaadi penan na butung to ditampe di pembokoy. Tae mo apa naranuan. Patontong mamasena puang matua. Kukamasay ko. Situang pak kamase matontongan. Susidu ka matotupang matolo nanta katuanta. Umpanundo ki marasan uling kay ti katuan tang marawa taulay. Matako ki magyang ki tang rapa tu penanta. Tomatuangku siulu solanasang. May komita sorong itu katuanta lako olo malabi na puang. Tatarima itu kadanna. Na pakaboro ki pak kaboro matontongan. Lako ba tu pira-pira tomatuangku siulu. Ia mo tu Bapak Welem yung Sabang. Kupo tomatuan na Bapak Pendeta Yahya Boong marasan di Kamayay lan Banua Pak Dampian. Ibu Sarce Palangiran. Bapak Sujono Saranga. Bapak Lewi di Sangala. Sinta iyo Mangkasa isolasi mandiri. Nenek Reksi yang Bituang. Ibu Maria Patakdungan. Ne Andri Sambai Langda. Bapak David Eskoda Mak Popedampi yang Mangkasa. Ibu Yanti Tandi sola bapak tu isolasi mandiri. Ibu Pendeta Tabita Manggawa sola tomatua sola dua. Yoel Rantesalu di Kamailo Banua Pak Dampian lo Sinarkasi Makale. Ibu Olgrit Rini di Kamayay Inde Rumah Sakelim. Oma Dekato Napa. Keluarga Daud Barung tulan duka aagan Kamalaman Batangkale. Sia tomatuangku siulu solanasang. Tangku saabu simisa tu sangami. Tumarasalan aagan Kamalaman Batangkale. Toy manda itu kada kaboro na puang. Ku kamasay ko. Situang pak kaboro matontongan. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Lako Pak Rapuan. Lako ku pembekna, ku pindokna. Siluku tu kapak diangko mi tomi pakaboro tumpa kaboro ki. Turu ki masusa si pasambayangan. Sola bapak jeka tondok. Diona tona pakaboro. Ia mo tu almarhumah Ibu Miska Limbong. Mangka marampak mo di Kamayay Nina. Keluarga Bapak Daud Pongsapan. Lan Kamalaman te tomatua naya tumisa anakna ya mo tu Fajar Pongsapan. Kena pele puang masyang allo ladi Kamayay marampak tu Batang Rawuk lako Pantilang. Keluarga almarhum Yunus Pamiring Noble. Mangka duka mo di kami tu Batang Rawuk nina allo. Keluarga almarhum PT Palangan. Diona Bapak Palangan tu membokok duka mo nina makaruen. Lata pasambayangan duka tu keluarga Ludia Pasang yo Samarinda. Latontong ko minaria mamasena puang matua. Siya temitoran di poto matuan nalan aagan kamatuan. Siya yate may isang siluran. Anak-anak tapakaboro. Tatontong manda lan pak kaboro na puang. Bintin lan pasakena tutumampata. Tapasambengan dukay tu Bapak Martinus Mantong. Tu lama kemo
Ketanggal sang pulau karua, bulang karua. Patotok kami, lan pak kaboro na puang. Sorangan itu katuanta. Belania tu minto agan katuanta. Lan nasang 5 kuasan na tutumampata. Tama sambayang. Kisah bu sanga madatumi puang ambek mamase. Tangya belan nalangkan ni kamasanangan siya kamanamanan pesuka tolino. Apabila namangka kirangi kada kaboromi. Tomi pakaboro kan. Tomi alamase kan ni. Tomi kadutu kan ni. Susimisa anak mi pakaboro. Ya te kadami pong umpakatahan umpakanan na penangki. Belan na kikitanga tolino ite agan marasan dadi. Tang na porapa tongan penaangki. Mataku kan opuang. Magyangkan ni. Tae inan kinay tutun. Patu pira-pira. Temay taumi. Paarapuan tulan agan kamasusan. Totemo puang tang susi biasan na tu kaokoran. Totemo puang matua tang susi biasan na tu katongkonan. O puang mitandai di katu agan katuangki. Mitandai siya o puang matua tu kada kaboro lami parampol ako kaleki ang kipamatotoi. Ang kipamatotoi o puang matua tae senga na tae kuasa senga kidaka akiranuan kamu man na puang. Pasakit tu batu pira-pira paarapuan. Toran kipoto matuan na ambe indo sang siluran. Tu napembokoi temay tumpa kaboroi. Napembokoi temi tomatuan na napembokoi temi anak na bati na opuang. Opuang pakanan na. Pakanan na kan puang, pakanan na kan ni. Susi kada kaboro mila ko to Israel at tunangina. Tae mi pembokoi taro itu tami. Tae mi tampe taro puang. Mialah mahase mi kambaroi puang situang pak kaboro matontong ammi. O puang dembang mani tu may mintu. Tang susinna tanga ami kipogaukan. Ang kitoro tang kiangga mo di olomi pagari kan ni. Siya kamasekan o puang. Puang ambek mamase batu pira-pira taumi lan kamalaman batang kale. Den tu marasan di luongan banua di daranay di kamay. Den tu marasan lalu banua paadampian. Batu pira-pira o puang matua temi taumi. Siunu uki puang matua. Tuma isolasi mandiri. La mereka malim pesitamui puang, la mereka malim parakai, la mereka malim daranai. Tang susi tu biasan na puang matua tesaki. Na pumase penangki o puang. Pa kamu puang lama pakaboro, kamu puang matua tontong mekananai. Kipo paranui. Ambek mamase. Pak tu pira-pira duka temi toruan to matuang kilan aagan kamatuan na. Lami pasak kemirinding pala. Na tontong lan 5 mamasemi. Tontong pandaranami na paparano o puang. Pasake tomang kambi na temi kombongan tang me kataka tang me kaboyo. Malum pasilamban ni temi kadami pasambayang di parampo. Pamatotoy puang. Temi anak tomang urat tang me kataka tang me kaboyo lan tepeng karangan pa kamayan pakaboroi. Tarimakan o puang. Na den pimani temay kamamaliran. Tu nakamali taum mila na parampo. Kamu puang laun tanding talingay. Kamu to tumampaki opo mata sa apala Buddha. Tanding talingakan opuang. Opuang tang sundun pimani na parampo tomi tang upu pimani na iya-iyaran ni tomi pakaboro. Kamu puang mata sumpu memase sa pala Buddha la kemintu panampami. Tarimakan opuang lansangan na puang kipuang Yesu. Tumang konadaikan masambayang susitu nakua. O ambe ki daw suruga
kipalaku ana dipakalabi tu sangami. Anna patalo tu parentami, anna dadi tu pak purayami lan telino susidao suruga. Bengkan silasan nakikande allo iate. Siapa de itu salah budangki. Susi kami pagari salana to kasalan laku kaleki. Sedami loran kan di roso. Sanga dinarinding palakan. Dak narandan kan di atabulituk. Bela na kamu nampi parenta. Sia kapan. Sia kamalakbiran. Saya lakona. Amin. Orang tua serta saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Saya mewakili tim Solideo Rantepao mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang boleh mengambil bagian dalam ibadah pada malam hari ini. Juga kepada teman-teman yang boleh bersama-sama mengiringi kita dalam ibadah pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada saudara-saudara seluruh anggota jemaat yang boleh mengikuti ibadah melalui live streaming dari YouTube. Kami menyapa Sarce Palangiran, Yusuf Daniel, Raja, Paulina Bidangan, Ferry Layuk, Manase Ganjang, Yosepin Biu, Yuliana Rante, Ripka Nelson, Mula Tiranda, Delviani Meliana Balik, Freddy Balapadang, Seida Cynthia, Nelly Paliling, Julise Napitupulu, Esra Jenny, Christina Maroko, Astuti Toban, Yusi, Melsi, Sudin Tadiampang, Sandri, Arianti, Yuliana, Israel Sedan Lobo, Multimedia dari Kendari, Franciscus Toding Datu, Keti Chang, Cici Papia, Markus Tanga Salubonga, Meisar, Petra, Yakobus, Samuel Palilin, Eten Mayawi, Maria Patandungan, Hendrik Lebang, Hermin Banne, Niko Palinggi, Rusmin Ruminding, Samuel Patimang, Yanti Tandi, Hanna Sampealang, Anton Sampe, Elis Padangalo, Agustina, Rio Ritapakan, Yusniati Topadang, Alfrida Londa, Mejum, Bertin, Hermin Gasong, Hermin Gantina, Yuliana Ramba, Ruth Fares, Sony Tangkedatu, Mariana Langsa, Martinus Mantong, Daud Barung, Maimuna Radini, Peri, Dina Pakan, Dorce Londa, Martinus Mantong, Francisca Senolalang, Jenlita, dan Herlina. Juga ada Esther Rumpa, Christina Maroko, dan Joni Mantong. Sukacita yang luar biasa, ternyata ada banyak saudara-saudara yang boleh bersama-sama mengikuti ibadah pada malam hari ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada kesetiaan anggota jemaat yang boleh mengikuti dalam ibadah pada malam hari ini. Sampai bertemu di episode Lentera Malam selanjutnya.
Serta jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng, like, komen juga, share channel ini agar semakin banyak saudara-saudara kita yang boleh terberkati dalam Lentera Malam. Saya Rivi mengucapkan terima kasih dan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku masih ringan. Makin nampaklah yang baik di sana.